Emva kokuthi uMafikizolo ewine i-Song of the Year or ingoma yonyaka Okhosini FM, iy'balo zakhe-ke online njenganjwayelo uma wenze kahle laphana-ke ey'ntweni zokungena kwengomeni yonyaka omusha, abantu baye bebe magange behambe beyokubhelela umculo wakho. Sakubona lokhu kwenzeka ngo-S_K, sakubona lokhu kwenzeka ngoKhuzani, kwaphinde futhi sekuzokwenzeka ngoMafikizolo. Sabe senibikelela Indaba TV le, njengoba nazi ukuthi uMafikizolo uyena-ke owenze umlando-ke naye ehlonisa-ke unyaka laphana Ukhosini FM, kuba umaskandi wesi-4 ukuthi enze lokho. Njengoba ngo-2016 kwaba uMroza, 2018 kwaba uNtencane, 2020 yoba uKhuzani, 2023 futhi kwaba uKhuzani, 2024 kwaba S_K Mthandeni, njengoba manje-ke ngo-2025 sokuba uyena-ke uMafikizolo. Naye-ke uya-eda-ke lapho ekutheni abe umculi wesi-4. Uma uzobala ukuthi uKhuzani nophinda kabili futhi yena uzoba umculi wesi-4. Asazi ukuthi sizoba nayo leyo nhlahla leyo-ke or leyo privilege again, ngoba sekunzima ukuthi singene laphayana. Lapha i-22 Africa ithi uMafikizolo Ngiyoncokonya ingoma yakhe laphana-ke ku-Spotify for 24 hours including nangesikhathi sihlonza unyaka. Ingoma yakhe ikhuphuka ngama-streams awu-310,880 akhuphuka nje ngosuku oluyi-1, okuyirekhodi elisha for uMafikizolo, irekhodi elisha for umaskandi, irekhodi elisha esekele lenziwa nje umculi-ke endimeni especially kamaskandi. Ushaya abantu abaningi uMafikizolo-ke lapha-ke, bonke omaskandi bashayile, namanye ama-genre wawashaya. Sekuyibo laba amapiyano nje-ke abamdlulayo kuphela, kodwa kumaskandi ubashaye waphuma ngale. Yaphinda ingoma yakhe futhi ngokusemthethweni-ke laphana ku-Spotify yasihlanganisa u-20 million streams. Angazi ukuthi ngoba kade ngenza ividiyo ngathi sihlangene i-20 million streams, noma bengakabali kahle angikho sure, kodwa yakayenza-ke ividiyo noma kade sengibhula-ke, kodwa-ke still uMafikizolo ushayile u-20 million. Bathi-ke inamba eshesha kakhulu leyo ukuthi nge-152 days ahlanze ama-streams amaningi kangaka. Okuwomunye-ke umlando-ke lo awenziwe uMafikizolo. Uma sithi siyobheka laphana-ke ku-Spotify, ama-monthly listeners 1.7 million, another new record because the last time ngagcina ku-1.6 million. Masithi 1.7 shuthi is another record leli alibekayo-ke le endimeni-ke yamaskandi under Spotify, ukuthi yena kube nomculi olalelwa abantu aba-1.7 million. Ingoma ethi Ngiyoncokonya ilapho ku-21.7 million ku-Spotify. Ingakho kade ngisho ngale ukuthi yena ngoba bese ngithi isifikile already, noma kade bebala nje imilando yabo ukuthi yena ba-late-ke bona. Uma uthi uyabheka laphana ku-YouTube, ingoma yakhe ina-28.4 million, iphinde yakhuphuka futhi ngesikhathi abantu-ke bezwa ukuthi sewushayile unyaka. Niyabona ikhuphuke inamba engakanani, ibisanda klasi 28 million njalo, njengoba isikhuphuke kangaka. And ama-likes mahle kakhulu laphana, bayi-enjoy-a kakhulu abantu ingoma kaMafikizolo. Bekuyilokho nje sifuna ukudlulisa ngale nsizwa le, ukuthi nje halala, konke okuhle kuyayilandela. Sithembe futhi no-2026 izophinde futhi uyiphathe kahle, ikhiphe umusic omnandi. Ngishaya ama-EP isikhathi esiningi, ayihluphe nje and ayamsebenzela kahle kakhulu, ambeka emlandweni. Ngisalahle sodibana nokusasa, sizokhuluma-ke ngokunye-ke khona la Indaba TV. Ngiyabonga.